Murugamiriri munene wa ruhonge rwa kuhurana na ungumania bururi-ini Twalib Mbarak augite kandarathi 10 cia ciringi bilioni 4 na milioni 800 ciaheanirwo gutari kurumirira mawatho ma uheani wa kandarathi. Money did not leave, but the contract had been signed. So it was by sheer luck that the money had not been released, because the contract says that upon signing of the contract, the payment should be done within 30 days. So we were just lucky. Mbarak augite ruhonge rwa njera rurabangaga kuriha ciringi bilioni 6 na milioni 600 mbere ya indo iria irabangitwo kugurwo irehetwo. Kambuni imwe irahetwo kandarathi ya kugura nguo cia muigana wa ciringi bilioni 2 na milioni 200, marihi maria mararugamirio thikũ nini tu riria mbeca icio irari irekererio. Kambuni ingi irahetwo kandarathi ya kugura mishinga muthemba wa G3 milioni 597 igitanywo kuhuthika. Wale walokagua na walopitisha, hao ndio watu tunaangalia. Na pia tunaangalia zile kampuni kama ni kampuni za kweli ama ni kampuni gushi. Marihi mangi maria ruhonge ruru rurarugamirie ni kandarathi ya kugura mishinga muthemba wa full target ya ciringi milioni 342. Mishinga muthemba wa pistol iraheanirwo kandarathi ya ciringi milioni 158. Kandarathi ingi irarugamirio ni uguri wa mishinga muthemba wa submachine iria iratarirwo muigana wa ciringi milioni 878 na ngiri 500 gatagati ga kandarathi ingi. Milioni ingi 242 irare irihwo kambuni itaramenyekana. Aria marathuthurio ni mwandiki mukaru ruhonge-ini rwa kurunga mitugo njera-ini Alfred Cheriot na uria wari mwandiki mukaru wa tene Richard Kai. Maafitha angi a thirikari ruhonge-ini rwa njera nao ni marathuthurio. Ruhonge rwa kuhurana na ngukumio rugite gutiare na budget ya kugura indo ici na kanjo nene ya ugitiri guku bururi-ini ndiendekithitie uguri uyu. Ngiribotera Inooro TV, ritwa riakwa ni Mwangi wa Maina.